Ibe tingchua ilungta penmenen main dike zekro squi damai Marasam News kederin sa Zeme News radele Sri Lanka kede gu piket hange rezete pe kloga pe acting president bezine Ranil Wickremesinghe zinain dike zekro zete set mamaige duine lungodi bedeilo Sri Lanka kede state of emergency ze sandu per kaidele duine lungodi bedeilo Sri Lanka kede state of emergency hindi ka kaibeze worst economic crisis zegane Sri Lanka kadailui keteu kasak gari gumacha rekigen ramaze katlebe rehreme gadi zai kada behram gdeugane maphyut kanang bereme luiradu kacharang kang wangchang lakse electricity mi kababdu Sri Lanka kadailui peba ngam lakti zebambe tingna mi pui hakechi changdi bege pram bezet mene Sri Lanka sokridu panira taze ma pathong mapagene herenchi ze tatu kan siabe kalulia pepezegene hezemenara meze halete pe mara diga berzi kagai de leize sale media ra mena Marasam pogai ze duina lungo de bedelo Sri Lanka kadege state of emergency sandu pet ka beze Sri Lanka go body pe mira memina hai nazering yumingene joma indike ze kai sumage presidential election Sri Lanka kadege go body pe ka chibe ka dakra body pe mira mena mine kan che belamge liaga be lesikum hazuka ka dakse bamra besoge de leize sale Zinain dike zik rozete ser mamage Maharashtra roadway bus gridi belunge hazimina mina hanga daisi indorgane punetara te beite teche Madhya Pradesh Khalgat Sanjay situ kaha pugene Narmanda angyoki ngai kyu ga zemina hangkroze kana chai dileize Madhya Pradesh Home Minister Narottam Mishra ne sale Marasam pogamene saza apo gridi beze Narmanda angyoki lungene chakperai lulei chige mina hangkroze mingedu ine zen ripen ngam lulei sale Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan nai Home Minister Mishra ne saza panaina apo loket ne sopepegne karu be pepedeuge pamapi zela leize sale chige srokri ki go rezete be Divisional Commissioner Dr. Pawan Kumar Sharma ne Dar district nai Kargon district gu collector rezete pe kunadu apo karu be pepebamge wangchangai rahang rangai dele zaine Madhya Pradesh State Disaster Response Force SDRF team milung we deuge team chakse regame bongne gridi be ka peugene Narmanda ngyoki ngai kyo gani be bam wangchangai ze rescue operation hezeminara medu nripet kai razai kachai pumre peze kanang batar me teula leize sale India kdei gu body pe Prime Minister Narendra Modi ne Madhya Pradesh Dar district ke gridi be ka peugene Narmanda ngyoki me ngai kyo gai ze hezemina chani besam seluze plunga katha sanglei zai pasuisia ka sanglei ze sale Assam Dibrugarh University gu leisina me mina hangna sianggyoki go duige nimgai di leize sale sianggyoki ze Ranigat kachebe bam Arunachal Pradesh Pasigat district ke bambe ngyoki dibe ketele Marasam pogamene saze dana indike ze krozesnan takmaige Dibrugarh University gu leisina me mina haminge sianggyoki me du peratet kene loketne soipetse leisina me mina hangna sianggyoki go duige nimgai di leizai chunare changbe leisina me mina hangna ka chaipum pedolak lari leize sale media ra mena saza Assam nai Arunachal Pradesh ne pnigu rescue team duige nimgai di bekanadu nripet kai ze ka chaipum pe pelu rahange sianggyoki ge rescue operation tetkeula leize sale hanai kum tingkum changna jang kai kana kum India ke dei lu rex na menge Independence Day kahame kina India perege pnu suitu ta di zai lungzone tebe ke dei ngobe tingbik 15 August kapai ke ze krminge maige Tripura State Pram Bezet me hezemna lak madai mene India ke dei gupi pai he pakai gu leize sale aize Tripura srokri ne mihai minata ge peche gaize lungang rai rabe na mer hei pia ke be hange Pram Bezet meze hungbe ko zai ta toibe ko mina hangket changlu rahange telum ga beteuze apu tariam teleu ga de leize sale zai hanai kum tingkum changna jang kai kana lo rex na minge Independence Day India ke dei kahame ki bagne ke dei lungzone de be ke dei ke changbe gu tingbik 15 August mage Tripura State ke bambe kalaki lak madai chi mene India ke dei gu pi pai he pakai gu leize sale Tripura Chief Minister Dr. Manik Sahana palambrang chi chakaize apu tariam te ke rahange pane Union Home Minister Sri Amit Satnai hedodam ga leizai Central Government ne pibang dim chu batariam har gar tiranga India ke dei gu pi pai kalaki le ne ke ka khamra bu gu tariam Tripura State ne ine zette ke lu rahang teu gai de leize sale zai Tripura Chief Minister Dr. Manik Sahana saze
apo India kadai gu pi pai lak madai je self help group handloom and handicraft department jai kada be social welfare department panchayat nai private ramene India kadai gu pi pai telega gu lei jai apo lak madai pi pai je Tripura state pabam kacham baramege public distribution system gu ogle rame post office nai kulogu kasa kramki ramene kalakile na hange nziga gu lei je sale zinai ndike je krodet ser mama ke lok rok presidential election India kadai gu president ka chi bange vote ne mine kanche belamge yega be lesi kumne hazuka kalangje chogu mene India kadai gu lok roming president razi te pete gu me be ka kalanga be zinai ting chokun ta kre parliament house India kadai gu body pe mere me wangkan duize de dam beki nai India haram gu state le gu legislative assembly ge presidential election tingi gu ta mingyo changbe ine je tet ke ga de leze election commissioner of India kadai gu election de dege ning tingi ga je bonus sale sige India kadai gu body pe prime minister Narendra Modi Krabitinge India kadai gu body pe te ga be former prime minister Dr Manmohan Singh India kadai gu state chief minister leine India kadai gu body pe mera me wangkan dui luze de dam beki kana ge bambe lok sabha na rajya sabha gu body pe mera me zai state leine gu emle ramene pnu gu pe mi hung be vote pe ga de leise sale zai ndi ke zeng kai ket bama da zai presidential election gu result sandu pe kai gu le zai India kadai gu president ka chi be ndi ke zeng coming mama ge de se de gu leise election commissioner of India ne sale Manipur governor la Ganesh Shadu zinain ndi ke ze krude ser mama ge West Bengal gu governor hange Riamso ga rai dele aize India kadai gu raze te pe president Sri Ramnath Kovind ne West Bengal gu governor to zabam pe Zadep Dankar ne pata pinyu gine ten so ga belesi pe wanga be phuga lu bachange Manipur governor la Ganesh Shadu West Bengal governor to klu rahang Riamso ga rai dele ze Raspati Bawan gu community ne sale anui hai minane chigai ra ile West Bengal gu governor Zadep Dankar du National Democratic Alliance NDA gu vice president candidate hange Bharatiya Janata Party BJP gu bampe te zabampe JP na dana indike ze krojestro kamaige kalangalu bachange Zadep Dankar ne pata pinyu gane tenso ga dele India kade guraze te pe pak le rabako vice president of India election bam rabze wang rabak pai ke ze stro kamaige bhi piting tim sa kai dele se sale ai gane na mai gu Marasam news ka loi ga dele pi guys and kingani male indu to dele